У раміках спортських бавісках Яша Бакову Коцуре на Пелейовім Салашу нешка отримане змагання у варенню пасулі. На змагання ще odvolali 6 екіпі з Нового Саду, Коцура, Керестура, Вербасу і Дьордьова, а кожна екіпа з собою принесла добре розположення і tajний рецепт за пририхтування того традиційного jedla. To turnir smo rešili pre to, že domov, že máme taký ambient, že domov, že všetci budú zadovoljni, domov, že še ponašamo, jak da sme na Zlatibora, nie u Kocure. Mi stvarno taki poznati po tim, že ljubimo da še družime i da pravimo jednu drugarsku atmosferu, a domov, že to je cilj toho zmaganja. Počím sme imali profesionálnog kuchára, teraz sme prepušťali, že by z každej ekipy po jeden člen bol u žiriju i oni probovali každú pasulju i oni ocenjovali i prišli sme do toho rozporiadku. Či to baš, evo to, najljepše, to už troška inše. Перше место по оцені жирія завжала екіпа «Іскра-1» з Коцура, у ktorej hlavný kuchar був Микола Горняк. Опитали sme še mu, jaký jeho tajný recept. Fino perše dinstaš cibulju, vecka fino papki pa še dodam, bo papki cibulja najljepše piće u vari. Pasulja še uducuje posle da pol hodini, znači hodinu i pol pred krajem. I već kada ostali začini, nešto si baš všetko povedno, ja si tajnosti da su, ali co še ešte uducuje, takže tako češe variť jak domašni to ti. Zo s tým zmaганням symbolično zakončena perša časť tohoročnej zmahateljnej sezoni, a zo Združenja sportskih baviskoh Jaša Bakov najavljuju rižni zmisti u druhej časti sezoni i povoluju co vece učešćnikoh i ekipi, že bi še odvolali i učestvovali na zmaganjoh. Slidujúce zmaganje otrimuje še už o týdzeň, keď še na Paliču pri Subotici bude baviť turniru odbojky na písku.